soldiers. Tunao mradi. And we have battle. And we're supposed to win the battle. Na tunapaswa kushinda hii vita. Yes, soldier. Tunaelewana, ndio mkuu. Soldier? Are you a soldier? Wewe nawe askari? Yes, I'm a soldier. Soldier of God. When you talk to me, move forward. Ndio mimi askari wa Kristo. Are you prepared for battle? Yes, Commander. I'm prepared. That's why Bible says in Ephesians chapter 6 that we should put on all the armor of God. Where is your armor? It's inside. Our battle is a spiritual battle. It's not a physical battle. For you to operate in supernatural, you're not going to be like this. You have to be ready inside. I'm very, very ready inside. I must operate in supernatural. Vita vyetu sio vita vya mwili, sio vita vya mwili, ni vita vya rohoni. Na ili uweze kushinda, lazima ujiandae ili uweze kutenda na kushinda, kutendea kazi katika uungu. Your armor is a Bible. Wewe siku zote uko na Biblia. I don't know. Soldier! Now is the time for going to jungle. Sasa ni wakati wa sisi kwenda kuvamia. Now, the line number 1. Are you ready? Go! Askari wa kwanza katoka. Next! Askari wa pili kwa kwanza kashapigwa. Go! Askari mwenyewe muoga. Wapili kashauawa. The line number 3. Watatu sasa. Are you ready? Uko tayari? Go! Nenda. Go! Hata juu nje ya kuendea. Kaanza kuona mengine, silaha kashusha. Kofia kavua, kapigwa. What the hell is this? Commander, are you ready? Sasa kabaki mmoja. Uko tayari? Ndio. Go and fight. Nenda kamalize kazi. Make sure you win. Ya kwake kubwa, bunduki yake kubwa kuliko zote. Askari kaona. Kaomba. Kanywa na yeye. Kirahisi kapigwa. What the hell, these soldiers? Commander. Yes, Commander. Are you sure you prepared? Kabaki askari mwenye Biblia. I'm very prepared. Sasa naulizwa na wewe nawe uko tayari? Are you sure you can win this battle? Una hakika I must win it. Not only winning it. Na To lazima walk in nishi- supernatural. Lazima nitembee katika uungu.
I don't believe in you. But God fight. Anywhere demon has gathered, Holy Ghost fire pursue them. Anywhere demon has gathered, Holy Ghost fire pursue them. Anywhere demon has gathered, Holy Ghost fire pursue them. Anywhere demon has gathered, Holy Ghost fire pursue them. Popote walipokusanyika, moto wa Roho Mtakatifu wateketeze. Mama Rashidi Yakini, Suzuki Yamaha, Lilongwe, Chinoyi, Bulawayo, Bulawayo in the name of Jesus. No. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Blood of Jesus, blood of Jesus, in the name 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 of Jesus. Glory be to God. 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 Asante. Nashukuru, asante Mungu, ni kwa Roho Mtakatifu. Asante Mungu. I'm ready to walk, to operate in supernatural. Glory be to God. 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 Kwa Mungu kamanda na baki anashanga. You say you are working in supernatural. Yes. Umesema unatembea katika uungu. I was not believing you. Nilikuwa siamini. But now I'm believing you. Now you deserve to get the crown. Sasa anapewa tunzo ya ushindi. You are a soldier. And a really soldier. Wake up! With a blessed soldier. We are soldiers of the cross. In the name of Jesus, we shall conquer. We are soldiers. In the name of Jesus, we shall conquer. We are soldiers.